I ove srede Pink televizija bila je ubedljivo najgledaniji komercijalni emiter u Srbiji. Sa 21,20% udjela u gledanosti Pink je ponovo bio daleko iznad konkurencije. Ako pogledamo bilans poslednje 3 nedelje, svih 21 dan najveću pažnju je privukao program naše televizije, a ni jedan dan nije najgledanija bila neka druga komercijalna televizija. Kada sagledamo termine kada se emituju naše udarne večernje emisije od 21 sat do ponoći, još jednom možemo vidjeti apsolutnu dominaciju televizije Pink. U tom periodu naš program je sinoć pratilo 24,72% gledalaca, dok je uz javni servis i televiziju PST bilo daleko manje publike. Uz našu najgledaniju emisiju Bračni sudija bilo je skoro 30% publike, dok je u isto vreme Piramidu pratilo svega 10% auditorijuma. Juče vam je najveću pažnju privukla emisija Bračni sudija, koju je pratilo 1.606.000 gledalaca. Zatim 48 sati svadbe sa 1.407.000 gledalaca. Uz Put oko sveta by Dule i Radojka bilo je 1.204.000 gledalaca. Novu epizodu Nasleđe jedne dame u premijernom terminu u 18.30 pratilo je 1.106.000 gledalaca. Uz Malu nevestu tradicionalno je bio svaki treći gledalac u Srbiji. Popodnevni dnevnik je privukao 985.000 gledalaca, a nacionalni dnevnik je pratilo 1.043.000 gledalaca. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.